bobedi. Mo dipuisanong tsa bone botautona ba gateletsega kagiso le ledula di le botlhokwa mo go atlegeng ga itshwanelo le tlhabololo ya matshelo a batho ba mahatshe a bone. Nngwe ya dikgang tse botautona ba buisantseng ka tsone ke tshwaragano mo go tsa itshireletso mo nakong eno mafatshe ka bobedi a na le kgwetlho ya borukutlhi jwa mo melelwaneng, bogodu jwa diphologolo le letsomo le le seng ka fa molaong, mme botautona ba dumela gore dipuisanyo tsa gompieno di tla tlhagolela tsela tshwaragano e e tseneletseng le tirisano mo mehameng ka go farologana. As you recall, Mr. President, through various sessions of the Botswana-Namibia Joint Permanent Commission on Cooperation, JPCC, and the Joint Permanent Commission on Defense and Security, JPCDS, our nations decided to enhance our collaboration to a binational commission, BNC. It was indeed a pleasure hosting the inaugural session of the BNC in September 2022. The significant step in elevating our interactions the BNC level underscores the crucial importance of advancing our shared bilateral agenda. The Binational Commission serves as a crucial platform for offering high-level political direction to the commitments between our countries. It allows us to review the advancements in implementing past agreements, identify new areas for collaboration, and address any obstacles that could hinder our shared agenda. On the security front, Namibia and Botswana shared a commitment to safeguarding our borders and promoting peaceful coexistence and good neighborliness along our common borders. Moreover, our cooperation in defense and security matters is crucial for addressing transnational threats such as terrorism, organized crime, and illicit trafficking. E tla re pele ga kgwedi eno e wela lefatshe la Botswana le tshware dipuisanyo tse dingwe le la Namibia go sekaseka tse ba ntseng ba dumelana go dirisana mo go tsone le gone go sekaseka maduo a loeto le la gompieno. Botswana is planning to host mid-term review of the inaugural BNC on the 24th and 25th of July 2024. This review will not only pave way for the second session of the BNC, but also ensure the effective implementation of the outcomes from this working visit. Loeto la ga tautona kwa Namibia le lekoko la gagwe le wela ka moso. Tshireletsego mo mahelong a pereko ke sengwe se se tlhalosiwang se le botlhokwa go thusa go ntsha maduo a kwa godimo mo tirong. Lephata la tsa pereko le selegae le tsile ka ditsetlana tse di tla thusang gore go nne le tshireletsego mo ditirong. Tona lephata leo mme Ana Mokgetheng o rurugaditse se ga a bula semmuso phetogo e itebagantseng le dikgang tsa tshireletsego le botsogo jwa babereki mo ditirong. Thari Makgweng o rulagantse pego. Phutego e tshwere e le lantha mo lefatsheng leno, maikaelelo a yone e le go aga tikologo e sireletsegileng mo ditirong. Ditsetana tse di thamilweng ke lephata la pereko le selegae tsa tshireletsego mo ditirong di tla thusa bana le seabe go nna le kitso e etetseng ka botlhokwa jwa go tlhomamisa gore tikologo ya mo tirong ke e sireletsegileng. Sengwe se se ka thusang babereki thata bogolo jang mo dinakong tse di tsweletseng ka go fetoga mo mohameng wa pereko. My ministry has developed an occupational health and safety policy, which is now at an advanced stage. Lephata la me le dirile ditsetana tse di togang di tsena mo tirisong. Ditsetana tse di tla thusa go aga tikologo e sireletsegileng mo ditirong. Ditsetana tse ke maikemisetso a rona a go rotloetsa go ntsha maduo mo tirong le go tokafatsa environments that enhance productivity, improve service delivery, and reduce the cost of doing business. Tireletsego ya mo tirong e akaretsa ya mo mmeleng le mo maikutong. In this era of transformation, workplaces must... Mo nakong eno mafelo a pereko a tshwanetse go fetoga go lemogiwa botlhokwa jwa tshireletsego, botsogo le tikologo. Mo nakong e fetileng botsogo jwa mo maikutong bo ne bo sa ilwe thoko mme jaanong bo tshwanetse jwa lemogwa e le sengwe not merely as a priority but as a core value for organizational success. Go bolelwa fa ofisi ya tshidilo maikutlo e le botlhokwa mo ditirong ka jaana e ka thusa babereki ba ba kopanang le dikgwetlho ka go farologana mo ditirong le mo tikologong e ba tshelang mo go yone.
There must be a place, a center or a person who asks you. They have questionnaires to check the person. How are you doing this morning? Ga nna le ofisi e motho a ka botswang dipotso tse di amanang le botsogo jwa gagwe ka kakaretso di tshwana le gore a ona le madi a lekaneng a o robetse sentle o ka gakololwa go bona batho ba tshwana le bo maboipelego. The right treatment. They go to the social worker, they go to EAP. Phuthego malatsi a mabedi e tla thusa mo go rarabololeng dikgang tsa tshireletsego ya tikologo ya Poing, Botswana Television, Gaborone. Molao o shahaditsweng wa lekgotla la Kaboditsha la Tlokweng o solofetse go thusa lekgotla leo go tlhabolola matshelo a banni ka go baamela ditsha tse di ka dirisiwang mo temothuong, bonno, bojanala le tse dingwe. Modulasetilo wa lekgotla leo Re Elijah Kantse o buile se buisa phuthego ya bana le seabe mo ditirelong tsa Kaboditsha ya go rerisana ka molawana wa Kaboditsha wa Land Allocation Policy wa 2008 go ba sedimosetsa ka tse ba di tsa kabo ya lehatshe. Mojadi Mokibelo le Alton Kgwatalala ka dintlha. Lekgotla la Kaboditsha la Tlokweng le hilwe maitama a tetseng a go thomisa gore go abia lehatshe ka tekatekano go thabolola matshelo le itsholelo ya setšhaba mme se e le nngwe ya ntlha ya konokono mo molaong o wa Kaboditsha o ntšhaditsweng mo kgaolong ya Tlokweng. Mo godimo ga mo molao o neela bokaedi mo tiriso le kabo ya lehatshe. Re le biditse re le gano ha gore re tle go buisanya le lona ka draft e re setse re draftile ya gore re direng mme re tla be re revise ka gore e ne ntse le teng re tla be re revise re tla be re ntse re bapisa le kgologolo gore ka e pele wa kgologolo ne ntse yana go mpeo go ntse yana because things are changing ya ka diolo di change ile gore mongwe na bua ha gore kana yanong le di technology ra mokopetwana ha kae mamogofu ha kae matlotla a bogologolo a kana a kilana mala ha kae. Mokwalo o wa molao wa Kaboditsha o ntšhaditsweng o tla araba matshwenyego a akaretsa tshomarelo le tiriso ya lehatshe mo kgaolong e. Kana gompieno ga o ka lebelela dijarata tsa gompieno ga di lekane tse dingwe di-scans tse dingwe gore le strata sa a bona mo teng strata straight ya ga o ka tsa peo e le bang gompieno go beletsa le lona la le mo ga ke gore pele ga bona strata ke matswa ka le hera go ntsana mme nne go ba land board. Se ke se kopang land board ya o le bua ka dithabollo tsa di ba modimo dithabollo ha tshale le nna timelana le lona jang ke ne ke kopa gore a temana e bogolo ya merapa bogolo e tsana mo peong ka borano se la pese la hela maha fo le bona re ka akanya teng kante fo le ka botsang teng mme ntse le mo policy mo setse re draftile teng kante mo le akanya gore re ka dira yang ka gore matshwenyo ga gore re tle re manage tsone matshwenyo gona a letang le ntse la national a boipa hela a go ikokeletsa jalo hela. Molao wa Kaboditsha o ntšhaditswe mo kgaolong ya Tlokweng o sologetse go tsamaisana le wa Kaboditsha o theilweng ke puso ya lehatshe leno mme ebile o tla thomisa gore go direla dilo mo pontsheng le ka bonokopila mo tshomarelong ya lehatshe. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Tlokweng. Hartswa le khanse awetso mokamedi wa Botswana Unified Revenue Services Majinet Makgolo o kopile setšhaba go tlhahalela go duela lekgetho le go sala morago ditsamaiso tsa makgetho. Mme Makgolo o tlhalositse fa go duela lekgetho go le botlhokwa hela thata ka madi a bonwang ka lekgetho a thusa go tokatsa matshelo a Batswana mme ebile e le one a dirisiwa mo tlhabololong ya lehatshe leno. Mpho ke leboge le Alton Kgwatalala ka dintlha. Lephata la makgetho le ikuetse mo setšhabeng go bega makgetho a bone. Ngwaga wa makgetho o simolotse ngogola ka kgwedi ya Phukwi go fitlhela monongwaga ka kgwedi ya Seetebosigo e ya Fifi. Lenaneo la go bega makgetho le botlhokwa fela thata ka le thusa go rurufatsa selekanyo sa madi otlhe a duetsweng mme seo se thuse mo ditlhabololong tsa lefatshe le itsholelo ka kakaretso. As we embark on this important event, or in this important period, it is very key to highlight the taxpayer, the significance of timely and accurate tax filing. Ke itsise Batswana gore ba lemoge fa go le botlhokwa go bega lekgetho ka nako. Filing your taxes is not just a legal obligation, it is also a vital civic duty that contributes to the well-functioning and development of our beloved country, Botswana.
Mookamedi wa lephata la makgetho mme Janet Makgolo o kopile setšhaba go dirisa maranyane fa ba bega makgetho a bone ka seo se ka fokotsa mosuke kwa diofising. I would therefore like to urge each and every one of us to make use of our e-services to file and pay online. It is our utmost importance that filing of returns and payment of taxes kopa batswana ka kakaretso go dirisa maranyane a rona a e-services. Kopa batswana go itlwaetsa go duela lekgetho kana makgetho. Tiriso ya maranyane e le motlhale mongwe go rotloetsa go fokotsa mesuke kwa diofising. In the overall tax system. In other words, it is merely a means through which every taxpayer proudly declares that they have indeed played their part in financing the development of their country. Mookamedi wa makgetho o supile fa go bega ga makgetho go thusa ofisi ya bone go itse gore ke batswana ba le kae ba ba duelang lekgetho mme seo se ba thuse go tsaya ditshwetso tse di maleba. Mpo ke leboge Botswana Television Gaborone. Madirelo a dikgomo tsa maši a Milk Africa a sa bolong go emelwa a simolotse go bereka mme ebile maikaelelo ke go nna le dikgomo tsa maši di ka tshwara 4,000 le tsela nngwe ya go netefatsa gore lehatshe leno le ntsha maši a lekaneng. Se se builwe ke motshwarela mookamedi wa Milk Africa Re Botshelo Mokotedi mo potsolotsong le megadikgang wa Botswana Television Lone Sekobo. Madirelo a ka go ya one e lopileng madi a ka tshwarang 4 million pula a setse a na le dikgomo di le 251 metsholofelo ke go di oketsa go ya kwa go 4,000. Se se dirwa ka maikaelelo a go oketsa maši a go supagalang a tlhaela mo lefatsheng leno. Project Highling Hatting ke project e re tsang gore ya gola. Re leka ka bojotlhe gore re oketse dipalo tsa dikgomo tse re nang le tsone ka methale e pehela. Yaanong dipalo tseo tsa dikgomo tota hela mo tshimologong re tshwanetse re be re na le dikgomo di ka nna 2,000 to a maximum of 4,000. La di mo re go bitsa re ke di dairy cows, di milking cows. Milking cows ke dikgomo tse di gama every day ka 6 maphakela ka 6 maitseboa. Go na le tse re di bitsang di dry cows. Di dry cows ke tse le gore di emetse go tsala, di emetse go breediwa. Tsholofelo ke gore madirelo a godiso itshulelo ya lefatshe le go tlhabolola matshelo a Batswana. Maikelo e le gore re hokotse import bill mo pusong ya Botswana ya go create ditiro. Ha project e simolla go bereka e sibolla go bereka sentle. There are going to be value chain along this project e leng gore go na le business tse leng gore go dirwa bo di yogurt, go dirwa bo margarine le tse dingwe la tse leng gore di amana le tiro ya maši. This project was envisioned as a way ya go leka go secure food security for the country. As you know, dairy is one of the areas that's at the efficiencies. That means for the sensitive dinyenyane. Company ya Milk Africa e setse e na le babereki ba le 17 mme solofelo ke gore palo eo e oketsege mo tsamaong ya nako jaaka e tsweletse ka go oketsa dikgomo tse e setseng bana le tsone. Lone Sekobo, BTV News, Lobatse. Ditapa di le pedi tsa mmino wa polka le tse pedi tsa mmino wa Namastap di tla iteiseng barathana mo legatong la bofelo la dikgaisano tsa National Arts Festival kwa gantsi morago ga go tsa maemo a ntlha la bobedi mo dikgaisanong tsa kgaolo ya kgalagadi le gantsi mogolwane go tswa kwa lephateng la banana bong metshameko le ngwao Medintle Kinosi a re dikgaisano tsa National Arts Festival di tsosolositse lerato le tlotlo ya ngwao mo lehatsheng leno ke le bogela dipotsane. Dithopa di le 15 di ne di iteisana borathana mo dikgaisanong tsa mmino wa polka a wa Namastap no thulantse dithopa di hera bongwe sethopa sa kwa Valhoek sa track 18 le sa Tibesan sa Motsabong tse di tsere maemo a ntha mo dikgaisanong tsa mebino ya polka le Namastap di tlhalositse dipaakanyo di tsweletse sente. Wena ya no o tabo batla go ganela mo goreng motho a reke dio tse leng gore di benefit maybe group hela and as an individual ga di mo benefit so na ithala ga ngwa ke re ba gaetso before we even go there a mme motho ko lapeng o kgona go reka palage ha madi a le teng a bana ba ja
a o kgona go reka moloro a ha ile gore ntwa ga go ne sa rulelwa a o kgona go rulela o tla le mo gore mo songono re ne na le ditlhopha tse dintsi tse di ne di tswa ko ntle ga kgalagae dingwe di tswa boramotswa dingwe di tswa ko bogantsi gone mo go re raya gore tatso ya traditional dance bo namastapo bo polka jaanong di a gola ebile di atla le lehatshe go a gola re itemogela ikwadiso ya ditlhopha almost every month or every day. Madi a dikgaisano tse kwa legato la bogelo a okeditswe. Number 1 ne tsa 30,000 ya no gompieno number 1 ya go tsa 50,000 ko nationaling, number 2 ya go tsa 42,000, number 3 ya go tsa ya 38,000 and number 4 ya go tsa 32,000. Ma ka grouping ya rona gantsi ntse a re binela madi a mantsi jalo go na le ra ikamogedisa mo teng ga se re tsa madi o tlhela re spenda mo bo di-uniformong ja tota re batla go hela re le group e leng gore re kgona go hela re le company e leng gore re kgona go create mebereko re thusa government ya rona since a sa kgona go reka re hirela re le rotlhe ya ka bontsi ba rona gone ha ba bangwe re setse re le di-teachering re na le ditlankana ma ha re kgona go bona ditiro so re batla go create ditiro re thusa government thusa economy ya Botswana. Medinto go taditse ditlhopha go kopa madi kwa National Arts Council gore di itshetse ka bodiragatsi boletse ha ba ka hiwa madi ha garaga 50,000 pula le 250,000 pula. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television Tsabong. Ke stela jaanong Edwin Mashakgomo go saratse dikgang tsa metshameko. Motho madume dumela tsetla tshiphutholo tse diphukaletse tshephaelela madume go lona ka lerato tsere a re gatere ga toga fa ya pele ga tileng teng ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme the Mets se mo kampeng go ipaakanyetsa metshameko ya botsalano le tsa Tunisia le Tanzania a re utlwe Bamelekoma ka dintlha. Mokatisi wa setlhopha Alex Malete o supile ha se tsweletse se itlhokotsa ka botswapelo e bile batshameki ba tsweletse ka iketiso e mashetla o tlhalositse gape fa setlhopha sa gagwe se sa ikega ka motshameki a le mongwe hela mme mongwe le mongwe a tsaba a le botlhokwa. We reported on camp on the 1st of this month and re simolotse kampa kgwedi eno e simolola go ipaakanyetsa International FIFA Week ko re tla bona re tshameka ditlhopha tsa Tunisia le Tanzania mme ikatiso e tsweletse sentle. E re ka batshameki ba ba tshamekang kwa mahatsheng ba ka seke ba kgone go nna teng botlhe mokatisi wa akareditse le batshameki ba bašwa ba a itumelelang fa ba supang kgolo. Right now it's just that not all of our players are here. Batshameki ba rona botlhe ga ba kgona go nna teng go ikatisa le rona ka gore ba bangwe ba tshameka kwa ntle mme fela ke itumelela ikatiso ya bone. Ke ba beile leitlho go netefatsa gore sengwe le sengwe se tsamaya sentle. Ke ne ke tshwenyegile ka boitekanelo jwa batshameki mme jaanong ke siame. 2 days we were worried about the fitness level of the players that are here with us. Mokapotini wa setlhopha Nondi Matlhasela o tlhalositse fa metshameko ya botsalano ko Turkey ya kgwedi ya Firikgong ba ithutile go le gontsi kwa go yone. Bathimiko go godimo re batho ba ratang go ithuta and di coaches tsa rona ka nako tsotlhe di rotloetsa gore ga ba tla le ba lengwe ba nkanye your mind so that your body follows. Ha rena re ile ko Turkey re ithutile tseleletsele go le gontsi tota we've learned a lot ba dira jo pharologanya le rona mme se thata ka gore a maraga gone re tshameka football and re ithutile di tshwana le go ja sentle le mostly being mobile mo lebaleng ka gore di-team tse ke team tse e leng gore they utilize most of the spaces mo lebaleng and it's something that we like the side and bo coach ba berekela mo ya dio tse thata mo go rona. E se leng gore mo the Mets re le team the Mets ra se ithuta re batla gore ha ne re eme teng re ile go Turkey re fete re oketse hallo. Metshameko ya Tunisia e solofetse go thusa the Mets go ipaakanyetsa kgaisano ya WAFCON ya ngwaga o tlang ka Phukwi ka mashetla jaaka go setse gore botswe malatsi a kgaisano. Bamelekoma BTV Sport Gaborone.
go te dilo makwati di kwatabololwa mo go ba bangwe mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa the Zebras Didier Gomez da Rosa a re e re lentswa ba kgapetswe ntle mo kgaisanong ye tsweletseng ya Hollywood Bets COSAFA Cup ba ithutile go le gontsi mo metshamekong e ba e tshamekileng ko. Da Rosa o buile se maabane jaaka setlhopha sa the Zebras se ne se goroga monogae go tswa kwa lefatsheng la Aforika Borwa. Kagiso Molelekwa wa latela. Da Rosa a re setlhopha sa gagwe se ile ko kgaisanong ya monongwaga sa agilwe ka batshameki ba ba botana se ile go ba fa sebaka sa go nna le maitemogelo a go tshameka mo dikgaisanong tsa selebego se se kwa godimo. Yesterday we play a very good first half until we took a red card. Unfortunately, we play very well in the... Re tshamekile motshameko wa rona bofelo sente nte fela le gore re ne ra bona karate e khibidu mme ra fela re latlhegelwa. Re ne re eleditse go fetela kwa pele mo kgaisanong mme fela re ithutile go le gontsi. Fight until the end. Also we have some opportunity. So regrets because I'm sure that we could go far in this tournament. And another word, very good assessment, very interesting for me, and because I can evaluate the player very well. Mokatisi o tsweletsa tlhalosa fa kgaisano e ba file sebaka sa go baakanyetsa metshameko e tang e akaretsa go ipatala phata ko janeng sa lefatshe le sa Aforika. We have a camp in the next August, next month, and to prepare the AFCON qualifier in September. So this tournament was preparing for this match, and it was very interesting. Metshameko e kgonne gore thusa go kala batshameki jaaka re ipankanyetsa metshameko e patala phata ko janeng sa Aforika ka kgwedi ya Lwetse. Who show us very good skill, and I think they are able to join the main team. Fa tswala gagwe moeteledipele batshameki te ba kopelang a re le bone ba mo le go le gontsi mo motshamekong ya ngwaga ono. Tutileng ka tournament go gore international tota ba taola aggressive le di chance a di ne gantsintsi o bona 2-3 chances a o sa convert team ngwe bona chance one ya converta le one tempo tota a re compare le le ka rona mo gae di farela thata tota re le batshameki re thutile go le gontsi la tota lona re ikemiseditse go ikita ka thupana gore le ke go improve re tere kgone re meet di demand tsa international tournaments. Setlhopha sa the Zebras ba feditse maemong a bofelo a Group A ka dintlha di le 2 morago ga metshameko e meraro e mo go yona ba tshamekile malaka a le 2 kgatlhong le Eswatini le ba tshegetsa kgaisano Aforika Borwa mme ba rathegela mo motshamekong bofelo kgatlhong le Mozambique ka dino le 3-1 maduo ao a ba gapela kwa ntle ga kgaisano. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Tlokweng. E re jaaka kgaisano ya DTCB Women's Championships e ya motsubong ka mafelo a beke le kgotla la Botswana Football Association le dirile kgogo ya metshameko ya sekamakgaola kgang ga kgaisano eo ya bomme a simololang ka la botlhano. Bomampodi ba kgaolo ya boteti Tawano Top Girls ba golagantswe le ba kgaolo ya Selebe Phikwe Granada mo motshamekong wa sekamakgaola kgang o tshamekelwang kwa Lekidi West ka lako ya boraro. Mo sekamakgaola kganyeng a mangwe setlhopha sa Gaborone United se se gapile bomampodi ba kgaolo ya Gaborone se ya go bapolana le se se fentseng ko kgaolong ya tsabong sa Makgap City kwa Lekidi East e ntse e le ka nako ya boraro. Motshameko wa go lwela maemo a boraro o rulaganyetswe go tshamekiwa ka matlhatso ka nako ya 12 mme o latelwa ke wa makgaolakgang ka nako ya 4. We witnessed 4 teams from all the 4 corners of Botswana coming to Gaborone to participate in that tournament. So all 4 teams will walk away with something. Ditlhopha di le nne go tswa kwa dikgaolong tse 4 tsa lefatshe leno di tla bo di kgapisana sethitho mafelong ano a beke mme ebile ditlhopha tseo di tla atsiwa ka madi. Balatedi ba kgwele ya dinao ba tla bo ba beile mo ditlhopheng tsa bone gore di gape bomampodi. Re itumelela kgwele ya dinao ya bomme. And we've witnessed it grow through this partnership over 3 years. We are looking forward to Botswana to come and really buy into this, our notion that we have with the DTCB to increase participation.
re solofela gore barati le balatedi ba kgwele ya dinao ba tshologela kwa mabaleng ka dipalo tse di kwa godimo ka seo se ka godisa selebego le serodumo sa kgwele ya dinao ya bomme. To really come and support our girl child, to really show them that we can fill up the stadiums, because as presently our games are for free, because we want people to come and witness the game. Fareba tsa kgaisano e tsweletseng ya Hollywood Bets COSAFA Cup setlhopha sa Angola se letse se fentse sa Lesotho ka dino tse 3-1 mo motshamekong wa Group C. Setlhopha sa Angola se tsene mo motshamekong o morago ga go tshameka maleka go lefela kgathanong le setlhopha sa Namibia le go fenya setlhopha sa Seychelles fa sa Lesotho sone se tshamekile maleka a le sa Seychelles le go fengwa ke sa Namibia. Mothetso a re sa yalwa bobe tsa nako ya bongwe di be khutlo go nefa tse le bogetse lo morwa re sepiso sekolo o neng a rana jalo ka puo ya diatla tse mashago mo tse tswa thobeng tse le phepa o ne re banteng kala ka tshane o malalala tswa go ta go ritela tsa tsatsi la laboraro tsa Botswana Connect ka go rialo e boela bodimento ya mashago mo tse re matla khomo go dumela wetse mahata se di batholantswe bereka ka bonatla bonno kopila le botswere re modimotshiwa. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging